Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekela ke nje ama-transfer umazi akhona kwi-Betway Premiership, udaba ke okuyilona ke olutrendayo njengamanje ke ey'nkundleni zokuxhumana, udaba lomdlali we-Orlando Pirates ophinde ke abe umdlali weBafana Bafana laphana ke umfana omncane kwezimnyama oRelebohile Mofokeng. Kuney'ndaba ke ey'ngenayo kubikwa ukuthi ke iklabhu yalaphaya eFrance ku-Ligue 1 ekuthiwa ke i-AS Monaco ekuthiwa ke isi-submit i-offer laphaya kwi-Orlando Pirates ke ifuna uRelebohile Mofokeng. Le klabhu kuthiwa ke isibeke imali ke engango 60 million etafuleni ukuthi ke i-Orlando Pirates ivumele ukuthi ke uRelebohile Mofokeng makuphela ke yona le season akwazi ukuthi ke ayojoyina i-AS Monaco yalaphaya eFrance. Sekusele ukuthi ke i-Orlando Pirates ngabe ke iyavuma yini ke nalo mdlali ke yona update engiyiphethe njengamanje. Like i-video, subscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke video yethu asibambe la, nisale kahle.